CH Final Four, Nexe, koliko znači ovo za Zagreb? Pa naravno da je jako puno da smo i 8. puta na Final Fouru. Igramo protiv Nexea koji je u ovoj sezoni pokazao svoju raskoš, svoju moć, da su postali jedna ozbiljna ekipa i bit će jako teška utakmica za nas, što je i normalno, pošto smo na Final Fouru, to su najbolje ekipe CH lige i svi želimo osvojiti taj trofej i naravno da će svi biti nabrijani i tako da ja vjerujem da će biti ovdje jedan pravi spektakl. Ove sezone Nexe konkurentni Zagrebu. Što očekivate prvo polufinale? Pa je, oni se dižu isto, iz godine u godinu sve više i više ulažu, sve više i više pritišću, ali naravno mi smo tu koji ćemo oduprijeti tom njihovom napadu, jel tako? I tako i želimo zadržati isto primat u Hrvatskoj. Naravno, može se desiti loših utakmica, bože moj, sve je to rukometa, ali mi želimo zadržati primat u hrvatskom rukometu, to nam je primarni cilj. Se znate dobro sa Nexe? Može li nešto iznenaditi? Pa generalno to su nekakve sitnice s kojima nas mogu iznenaditi, tako i mi njih. Nema tu puno nepoznanica i oni će se sigurno dobro spremiti za nas, tako kao što ćemo se mi za njih, tako da bit će tu najviše posla oko naše obrane, naravno govorimo i s njihove strane oko njihove obrane, ko će tu biti bolji, mislim da će pobijediti. Svi pričaju o Meškov kao novi šampion. Vaše mišljenje? Pa dobro, oni imaju po meni najteži zalogaj, oni moraju proći Vardar koji je, evo, iz našeg iskustva stvarno se digao u formi, točno se vidi i osjetilo se na našim utakmicama, pogotovo u Zagrebu, da su podigli formu i da su dobro istempirali za završni dio sezone. Neće biti lako Meškovu, ali oni su već pokazali isto tako da mogu igrati sa takvim ekipama. Uostalom i oni su jedna jako dobra ekipa i znači da mogu igrati pogotovo na domaćem terenu dobar rukomet protiv takvih ekipa. Tako da će to biti isto zanimljiv meč. Imali snage nakon onog sa Vardarom? Mora biti.